Hi ma'am, good morning. Hujik ay chakhumda change morning gi breakfast tawbegi. Nasidi breakfast ta alu paratha wana chani. Kuire paratha chadawase aduna nasidi paratha su chaninge aduna nasi alu paratha wana tawrani. Alu su boil tongna thamme. Cha su loli. Hujik ay cha loli. Hujik ay paratha haurani asina ata gehugi ata ni. Thum hape hujik beson samas ani hape asobo samas ani hape alu paratha da beson khara hapase oina hawbe heli soft oibe heli no hujik bajana mix tawrani ising je khara ga hapke hujik bajana tot lage atase bajana munna tot laga aduga hawju heli hujik ghi samas ama hapsale sangi ghi ni hujik amu bajana tot lani tan su tot palore hujik ngatang asi ai set toroga thamgini sumana kupsalaga hujik machu khara hapani morog suba khara jira khara garam masala khara thum ora hujik ajare mix tawrani alu su mix tawba loire ai do su phajana set oire hajina tanga tot kini aduga hujik paratha haurani alu se smana hujik bol macha macha sarani hujik tan ta age hujik alu se hapsarani duga phajana jomani mathake se lokthokrani hujik khotna hana khara sandoni sumaina khara sandoni aduga hujik ta ani takpa lore hujik tei chu sare tan se hapani hujik ghi teire sat ani mata ghi teire paratha su mundore paratha su mulle hujik amu hana amakaka haurage asina cha asini aigi breakfast nasigi breakfast se butter khara hapsade
nakan dese amasina aina kabab dumai hawdoe alu alembado aduna kabab oina hawdoe hujik ai cha hana thani ai cha se glass ta jam thai no hujik meyam ai cha rage yam haure aina hawba paratha se cha jo yam haure hujik ai breakfast enjoy torage asigi vlog se sidolo selege meyam vlog se nungaya gadi like share and channel se subscribe to biramu do mathangi vlog ta mone thangna si I love you all bye bye